August ni ri sang ni som ni pali chol ni ania Bahzar thlir tu te chibai ule Hamas political chief Ismail Haniyeh thi na chungchanga thuleng vel hi tunlai khovel thu thar zinga ngai ven hlo ber ani meka Iran in Israel laka phubala ka tum thuwa soya wangin Middle East boruak alum ngal hlea Iran hian Hamas te Hezbollah te le Houthis te atan pui thina wangin asipai te chuak lo po in Israel laka hian na takin phuba ala theyang ti hi khovel rin dan ani a chu wangin US po in Israel veng him turin in dawlong lian USS Theodore Roosevelt chu tuipui sena atirlu don ni in soyani a India po in Israel rama India mi omte chu India rama ho turin na hriat tir to ani heti laya chanchin dang ngai dom tak lo lang chu Mossad-te chet na ril le ro pui tak hi ani a Haniyeh that tura ruang man nan lo nei to dan le an hlo tin tak dan chu khower hriat a puan ani ta a Iran ram sipai tha Islamic Revolutionary Guard Corps IRGC te paltanga Mossad hoin Haniyeh an tha dan hi fakta ka ni a chuti rual chuan Iran ramin an chuan IRGC te po an mual pho hle ani Ismail Haniyeh hi Terana guest house a thlen na pindana omlai tha ani a tha ni hun hi tholeni liamta July ni somthum zan kha ni a IRGC te hian an mual pho ti hi an hrenga la an mual pho lutuk lo na na tira Haniyeh thi thu hi an zepa a thi tu ka thi thu hi puang chawin a thi chan hi an chui chian mek thu an soya Iran media te chuan Israel an pu nga la Hamas ho po in Israel in thlo na mangin an beini in an puanga Lebanon helpol Hezbollah ne na inzom Mayadin te po in Haniyeh hi Iran rampo na tanga missile manga a omna in ka ani wanga thi ni in an soya heti lai hian Iran sarkar hnuaia om Fars News Agency po in Haniyeh hi Teran khopui marlam war veteran te tana in an saka a oma chu Israel sipai ten thlona tanga missile kap chuakin an ron kap futani anti ve thung Israel chuan Haniyeh hi kan tha ni ti in an soilawa kan tha ni lo po anti chuang lova chuti lai chuan US le khothlang ram hroi tu te hena Haniyeh thi na chungchanga thilom dan chu an hril ti soyani thunga an hmel mahlun Iran rama Hamas ho tu thi na chungchanga hian Israel in rolang ti hi khovel ngai dan ani thupa adik po alo dik chiange Israel sipai tha Mossad ho hmalâkna nge lo ni hetinga Haniyeh thi na chungchanga Israel sipai te hmalak dan fing tak chungchang hi Iran chuan an puang chiang du lova achan chuan ram chu nge ya an sipai chuan vor IRGC te venan hnuaia om Haniyeh tha ani thei hi Iran tan chuan mol phona vor to pani wangin an tan Mossad ho thil ti ani thu puan hi ma ni mong limna ni ringota ma se Haniyeh hi pindana bomkam manga tha ni thu chu New York Times in aron puang ma sabera tuna chon khovel media lian te chuan Mossad ho hmalâkna ni thu an puang ta vekani Israel en thatu pol mingthang Mossad te hian Terana guest house a bomkam tur hian Iran sipai thazinga mi te mangtangkain Hamas ho tu Haniyeh hi IRGC te ven himna hnuaia omlayan va thatta ni in Britain ramni tin chanchin bular The Telegraph chuan an ron tar lang ta a Mossad ho hian an midu chu eng anga ven himna cha hnuaia po omse an phil chat thei ti an ron lan tir le ta ni Telegraph in tar lan dan chuan Mossad ho hian Haniyeh hi kumin me thla khan tha an lo tum to a Iran president helicopter che suala thita Ibrahim Raisi vuina manga Teran khopuya kalkhan Mossad ho chuan tha tumin rom mandan siama khami tum khan tuna thi na guest house a tho hian thlengin he guest house a thlenna tur pindan nia an rina bom man lo kam lok sa veka ma se mi puipung khom an tam ema wangin Haniyeh tak that si lovin mitam takin an thi phang ti hlo thon na wangin bom hi an ti puak le talawani an rom han nam hasa tlok ta ka wangin Mossad te hian Iran sipai zinga an thurwal pui officer pani te mangin rom han na dang an siam le ta a Teran ko pui marlama IRGC guest house a hian room pathuma bom man lo kam lok ta a an rom han lok angein an bom kam na room pakhata chuan Haniyeh a omlain bom chu an ti puak ta a until tuma an hlotling ta ni Mossad hi khovela en thatu pol zinga mingthang tak an ni a CIA ti lowa chuan intelligence agency lian beran ni a staff po sangsari vel nein
kum khat chunga an sum man tur ruam man po dollar tluk le ding on thum lai ani Mossad hnuaiah hian department hrang an oma heng department te hna thaw dan chip chiar hi puan zar ani ngai lem lo thunga Mossad ho ban hi a sei khopa Palestinian firfiak zinga po ejen an nei an tia an hmel malang saram Lebanon Syria le Iran rama ngei po ejen an neya heng ram te ruam man na thuril berber po rian mai nei lo khopin an lut thu ka an hmel ma te zinga ho tulok deuh te ni tin hun man dan thlengin Mossad ho hian an hrezel theya atul phot chon an du huna an da tha thei ti chu Haniyeh thi na chungchang ringota po hian a chiang hle ani hetianga Israel hmel ma hruai tu langsar da tha tura hmalâkna te hi Mossad hnuaia Special Operation Division Metzada an ti te an ni a an ni hi nahar sabik thok tu an ni a nahar sa le hlawm tak voi tam tak an lo thok to ani The Telegraph in an zia dan chuan Metzada pol te hian IRGC zingami an agent te chu mangtang kain guest house a hian an duang thlapin bom an phum ru a July ni somthum thole ni zan rei to tak ni lai ni jing lamdang ni khan Haniyeh mutna pindana bom an kam chu an ti puak ta ni heti tak maya Mossad ten Haniyeh omna an hrechiang le an veng tlat chung po an du thalan che thei hi IRGC te tan chuan mualphona to pani a IRGC te chuan mi poimo veng him tura an ruat bik ansal almadi unita tu te emo chu Mossad ho hian hlo nei an chhor ni nge in an ringa he thil thleng chui chiang tur hian special working group an din ngala he group hian he thil thleng chui ba ka he tianga ven himna lama an mualphona to lo nana hmalak dan tur po roman lan siam ngal don ani kumsang hazakwa somsari pakwa a Islamic Revolution nuwa Iran ramkal phung danglam tak nu khan Iran hian Middle East sarorel tu ni tumin nasatakin ma an la a sum tam tak sengin firfiak pol an dina sum le pai le ral thuam nen an tran pui zuya heng an thu hnuaia om firfiak pol proxy group te en kol big tur hian IRGC chuan an hnuaia branch pangazinga pakhat Quds Force te chu an ruata an ni hi an thlakna le ral thuam lama thiam big an nia Israel laka voi tam tak hlotling takin cha thin ma se Mossad ho an ron chet ve chuan Quds Force te hmalâkna chu nasatakin aron phor mualpho ta thina hei tak hi Iran ram hruai tu te tan chuan a thin rim thlakin a tlawm thlak ngoya Israel laka hian an thei to pana a hmalâkna Israel sipai te chu mualpho taka siam ve an chak lutuk don ti a chiang reng mai Iran an mualpho chiang boka he thil thlengamo phurtu hi tunge ti in an in chuina sa hle a nimin jing thleng khan an ma ni chunga rin hel oma an riat mi som ni chuang an in man khom to ani New York Times in Haniyeh thana bom hi thlanhi liam ta a teran guest house da to ani thuwa chu te hlei hi Iran sipai te mualphona ni a ani na taka chuan Iran Supreme Leader Ali Khamenei point Israel laka phubalak ain an sipai tha te ven him narin tlak ani talo chu angai poimo zo kani anti a tuna hian Iran ram intelligence officer le sipai officer lian tak te ba ka guest house a na thok tu te chuman khomin he thil thengamo phurtu hi na taka hrem tumin man la me kani Hamas ho hian nikum October ni sari khan Israel sipai tele en thlatu te mualphona vor top thlenin Israel le Gaza Strip in rina Israel sipai duty te paltlangin Israel raman runa mi sang khan zani velan tha ba ka zani sompanga anman boka Israel sipai IDF tele an chuan sinbet le Mossad te chu khovelin an dem rona Israel mi puite ngei po inan soisel na sa hle boka he thil thlenga wanga an mualphona hlia khu tur le phubalâkna turin Mossad te hi an cheve ta zela Hamas ho tu te Quds Force commander te Hezbollah ho tu te chu an phil tangau ngau mai ani soito angin Iran hian an thu hnuaia om helpol enge Mossad an neya Yemena Houthi selpol te chu poisa le ral thuam mangin an tran puya Houthis te hi Saudi Arabia le UAE laka che tura an din ni ma se tuna hian Gaza boina po an telve ti hriat ani a Lebanon rama kumtin dollar makta doi zasari vel senga an pui reng Hezbollah helpol an omboka anni phei hi chu Lebanon ram ria Israel beitua an man rim berni in rocket le missile nuai khat aya tamman pe a khovela helpol hausaber le hlawom berni na din hun hau thei kopin an vul liana
Syria rama zaina beyond brigade dinin anni ba ka hian Syria ram sipai division pakhat angin Fatemiun division nandin boka Iraq rama po helai biela helpol lianber sipai sing ni vel nei asaip ahal al haq chu Iran hian an nei mek boka Saudi Arabia le Bahrain rama Hezbollah al Hejaz le al Astar brigade an nei boka Gaza helpol ro thable chaktak Hamas an nei boka heng ho manghian Iran hian Israel laka kong sang sangin phuba an la thei ngei don ti chu kan hrethiam ome a hran pa in Iran hian Israel chu a thlona sipai te tir chuak kinemo missile thatak tak manga be pui thla kinemo a be lawani po in heng ram sang sanga helpol adin le en kol mek te mang hian Israel laka phuba alange yang ti chu chianga Middle East chu kil sang sangin an in ve ton vel mek ani ber mai engpo ni se heng zongjong ina en tir chu khovel hi afel chho duak mek lo chianga boina boithak taka kanin hnuk lut mek jok ti hi ani ome Bahzar lo thira wangin kan lo me